kumenya rero Imana nka data bizana icyo bita sécurité. Ça sécurise. Bizana kumva utekanye. La révélation de Dieu en tant que Père nous sécurise. Birazana utekana. Yesu yamenye data. Icyo nicyo cyonyine cyamuhaye sécurité, kutabiva mu crise d'identité. Ni kuvuga yarazi ko ari umwana w'Imana, yarazi ko Imana ni data. Iyo byatumye ari sécurisé. Ntabwo yashatse sécurité mu bindi, mu kwemerwa n'abantu, cyangwa essayer de prouver quoi que ce soit, yerekana ibi n'ibi. Iyo dusoma muri Yohana 16:32, Jean 16:32, Yohana 16:32. Dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga jyenyine, ariko sindi jyenyine kuko data ari kumwe nanjye. Amen. Ikintu cyamuhaye sécurité, ikintu cyamuhaye kutagira crise nimwe na ntoya. La sécurité de Jésus reposait sur son intimité avec le Père. Gutekana kwa Yesu kwari gushingiye ku busabane afite na Se. Voilà pourquoi il a affronté toutes sortes d'oppositions contre sa personne sans faiblir un seul instant. Ngo niyo mpamvu yanyuze mu bintu byose bikomeye bakamurwanya n'ibyamurwanyaga byose, ishanga ryose rikamuhagurukira. Nazareti yakuriye bagamuhagurukira, ariko ntabwo tubona Yesu ahungabanye. Kubera iki? Kubera relation yafitaniye na Se. Nuvuga ngo rero kumenya Imana nka data, mukabana muri ubwo busabane, niho sécurité ituruka. Ubu uri sécurisé. Kumenya ko Imana ari data, na biriya byose twavuze biranga data, ibyo nibyo bisekuriza umwana w'Imana. Ntabwo ushaka sécurité yawe mu bantu no mu bintu. Ubona Yesu aravuze ibiza kumubaho, ariko aravuga ngo ariko sindi jyenyine, data turi kumwe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sécurité ya Yesu ituruka ko azi data. Imana ni papa. Kubera ko mu buzima bw'abantu bagenda bahura n'amakrize. Krize tuvuga hano ni igihe ibintu bikurwanya, ibintu biguhindukiranye n'abantu. Noneho ugatangira kwitekerezaho icyo uri cyo, icyo ubaye cyo, uzaba uwande. Ibintu byo twita amakrize, iyo babyita crise d'identité. Izo crise d'identité rero zitubaho kubera ko ntabwo twebwe twubakitse kuri relation na Imana nka data. Nyuma mu buzima bwacu bwa Kristo burahindagurika buri munsi. Kubera iki? Kubera ko identité yacu nk'abana ntabwo irubakika. Sécurité ya Yesu yaturutse ko yarazi data, nta kindi. Ese nimba Imana ari data, nimba Imana rurema ari data, kandi nkaba ndi Imana nayo nk'uko umwana abana na papa, relation atari idini, ntabwo ndinda guhangayika ngo ngende mpakirizwa mu bantu. Kata ari abantu, ari ibintu biri mu maboko ya data.
uw'Imana ishaka ko angira neza azangira neza, uw'Imana ishaka ko atazigera amuhotera ntazamuhotera. Donc la sécurité se trouve là, dans la relation avec Dieu en tant que Père. Amen. Twavuze iki? Idini y'imitsi ireze twayisezereye, kuko iyo ntabwo tuyishaka, iratuma dusaza imburagihe, kuko iyo dini idutwara mu mitsi ireze ijoro n'amanywa, ukarara ufite ubwoba bw'akanaka n'ibiki byose, yakabaye bikaguye hasi ati ngo none birashitse, imiyaga ihushe ati noneho baraje. Hakuna amani ndani ya watu kama hao. Security ya Yesu yari hehe? Mu rukundo rwe na Se. Amen. Muraza kunta mwese ariko sindi jyenyine, data turi kumwe. C'est ça la sécurité. Noneho sécurité dore abantu bari insécurisé rega, kuko sécurité barishaka mu bantu, barishaka mu bintu, wabyumvise? Kandi ibyo byose muri isi bigenda bihungabana, nabo baguma bahungabana, birahungabana bagahungabana. Uriya wiringiye arahungabana nawe ugahungabana, biriya wiringiye birahungabana nawe ugahungabana. Uzaba muri ubwo buzima bw'idini imitsi ireze no gushinyiriza. Sécurité ya Yesu yarazi Se. C'est tout. Full stop. Amen. Ntiyashaka no kumenya ngo urarangambiraho ibiki. Ça ce n'était pas son affaire. Yabwiye iki Pilato ngo nta bubasha wangiraho keretse ubuhawe n'ijuru. Ariko tuyo ibyo turabizi twebwe, tuzi yuko kanaka dufite ububasha kutwica, tuzi ko biriya bikibiki, tuzi ko nitutangira duhakirizwe hariya, nitutagenda ngo dukubite kini nkoro hariya, nitutagenda karatubanye, tuba muri ibyo kandi ngo turabarokore. Kubera iki? Insécurisé. Pourquoi insécurisé? Kuko sécurité iba muri relation n'Imana nka data. Mwabibonye ko dushobora kugira utumana twiremeye mu mitwe tukibeshya ngo n'Imana rurema. Background n'inyigisho z'ibinyoma no gutigishwa neza, byose bidukoranira hamwe bigatubuza kumenya Imana mu buryo Yesu yaje kuyishura. Ni mwibazira ijambo Yesu yavuze, turitegerezeho. Yohana 19 umurongo wa 7 umanuke. Abayuda baramusubiza bati, dufite itegeko, kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Pilato yumvise ibyo arushaho gutinya, nuko yongera kwinjira mu rukiko maze abaza Yesu ati, wavuye he? Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Pilato aramubaza ati, uranyihorera? Ntuzi yuko mfite ububasha bwo kukurekura kandi ko mfite ububasha bwo kukubamba? Yesu aramusubiza ati, ntiwagira ububasha bwo kugira icyo untwara utabuhawe buvuye mu ijuru. Nicyo gituma ukungabije akurusha icyaha. Uhereye ubwo Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura, ariko Abayuda batera hejuru bati, nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kayisari, kuko umuntu wese wigize umwami aba agomeye Kayisari. Amen. Amen. Nabubasha wowe umfiteho, nubwo ufite ubu wabutijwe n'ijuru usoza ibyanditswe. Naje kubabaza, ni bangahe mu bitwa ngo nabarokore bashobora kuvuga aya magambo? Ni bangahe? Kubera iki? Dutinya abantu kurusha gutinya Imana, kuko ntabwo turamenya Imana nka data. Ni Imana iri hariya y'inkuba zasana, ntabwo turayimenya nka data.
Yesu hano aravuga muri relation afitaniye na se, ati nta bubasha ufite wowe kuri jyewe keretse ubwo uhawe uva mu ijuru. Ni bangahe bavuga ibyo? Ni imbarwa. Ariyo aravuga nk'umuntu ari sécurisé, sibyo? Iyi sécurité ayikuye he? Iyi confidence, ubushizi bw'amanga bukuye he? Muri intimité ye na se, relation filiale hagati ya na se. Nicyo nta kindi. Tugiye dukura mu kumenya Imana muri ubwo busabane, muri iyo intimité, tugera ahantu noneho ntihagire na kimwe kiduhungabana. Bigenda uko twabyifuzaga, bigenda uko twifuzaga, nta kimwe kiduhungabana. Kuko sécurité yacu niri mu bantu no mu bintu, iri muri data, muri relation tutane nayo. Amen. Wayibise. Ariko kumenya Imana muri urwo rwego ntabwo biri muri benshi rega. Twibere mu tudini twacu turi aho gusa. Kubera iki? Background, ubuzima twakiyemo, background, l'éducation, le vécu, aho twavukiye, ibiki byose, société turimo, byose biratwubaka muri twebwe, ibitubuza kumenya Imana nka data. Kuko no mu bisanzwe mu isi iyo image nayo tuzi y'ukuri. Nous avons l'image des pères défaillants, faillis. Aba papa bafite des failles, batarefleta image Imana yashatse ko barefleta. Mwabyumvise? Dore papa amashuri arafi gutangira, none bakanaka batangiye kujya kugura amakaye. Uzaguma mu rugo, uzicara mbigeze neza. Urabona? Ari arabibiki muri mwana. Nasi siko bavuga. Arabibiki. Umwana aragana nasi sinebagese. Uwo mwana arara mu biba mwiki. Ejo araje gukizwa. Azabana gute n'Imana? Voilà. Niyo image afite. Iyo niyo aza projecta ku Mana. Kuko nubwo nta mafaranga ahari, ntabwo igisubizo ari icyo. Kuko ntabwo umubatsemo iyo confidence kuri papa. Ijambo riturutse umuha ubaka muri we cyizere. Ntabwo ari kumubeshya, ubaka mu cyizere. Yego mu isi yakumenya ko hari ibintu bitandukanye, ariko ntabwo ari kumubwira ngo uzicara, ntabwo uzabura wa mbere. Uzishinga bariya dore bafite za rukururana, wowe nta nigare dufite. Ngayo magambo tureresha abana bacu, hanyuma bakaza mu nzu y'Imana, hanyuma uzababwire ngo Imana ni data. Data bazi n'undi ni data wa fake. Yesu abwiye iki Pilato? Ntabubasha. Sécurité ya Yesu iraho dans sa relation intime avec le Père. Aho ni hari relation, ni hari sécurité ya Yesu. Manishim. Voilà pourquoi il a affronté toutes sortes d'oppositions contre sa personne sans faiblir un instant. Niyo mpamvu yanyuzemo byose ntiyanesha. Umva, sans cette intimité, tout afite ubwo busabane n'Imana nka data, nous ne serons jamais à l'abri des crises d'identité. Tutubatse ubwo busabane hagati yacu n'Imana nka data,
tuzaba muri crise après crise, crise après crise. Wabizi tuzahora duhungabanywa kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Nta tuze tuzagira. No. Tuzaba mu crise adashira. Nimurebe Yesu aya magambo yavuze mbere ko bamufata muranta ariko singiye nyine ndi kumwe na data. Sibyo gusa. Subira inyuma n'imbere ku musaraba warukiri kuri utaramwegera. Turamubona i Nazareti. Bose barahagurutse baramwirukankanye ngo bamujugunye ku musozi bamujugunye. Bamujugunye muri ravin hari. Sibyo? Ngo abanyuramo arigendera. Urabona igihugu wavukiyemo kigawagurikira cyose kikakwamagana. Hari crise wapika irenze iyo. Ariko ntiyigeze na rimwe ahinduka. Kubera ko yarazi wari we. Yarazi ko ari umwana w'Imana. Sécurité ni ituruka ya Yesu Kristo. Reba ubuzima bwe yahuye na opposition nyinshi, crise nyinshi, ariko ntiyigeze apika crise d'identité. Parce qu'il connaissait qui il était. Yarazi wari we. Amen. Point 5. On est père spirituel parce qu'on connaît le Père, celui qui est dès le commencement. Umuntu yitwa ko ari père spirituel. Nimubizi se yamvugo yanyu ngo père spirituel. Ce sont des bébés qui se prennent pour des pères. Père spirituel. Père spirituel ninde ahubwo? Nashaka kubabaza. Père spirituel ninde? Bibiliya iraza kubwira père spirituel ninde? Turakoresha amagambo raho. Impinja zikitwa père spirituel kubandi kuzindi impinja. C'est terrible ça. Katwumve Yohana cyavuga. Ubwo ni kuwa mbere wa Yohana. Ibice 2 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 12 14. Mumve hano. Ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe ku bw'izina rye. Namwe base ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Amen. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Voilà. On est père spirituel après avoir connu le Père éternel. Mwabizi. Mbandikiye base mu mwuka kuko mwamenye wahozeho mbere na mbere. Ninde wahozeho mbere na mbere? Data wa twese. Ntabwo ushobora kuba père spirituel ubwawe relation yawe n'Imana ntabwo iragera mu rwego rw'ubusabane na data, parce que tu ne connais pas le cœur du Père. Ntabwo uzi umutima wa data. Ni ibititre gusa twiha turaho gusa. Père spirituel ninde? Celui qui a connu, celui qui est dès le commencement. Ninde? Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. On va. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Uwo ni data. Ntabwo ushobora kuba père spirituel wowe utarakura mu kumenya data. Wabizi? Rero abo bantu benshi muri isi bitwa ngo père spirituel ntabwo ari byo. Ni ibintu byita gusa. Il faut que aba afite experience yo kuba yarageze ku rwego aho ava mu bwana mu biki agakura mu kumenya data, akaba yarageze mu rwego kumenya Imana nka data nka papa. Benuwo ntabwo agenda hindagurika kuko ari sécurisé muri relation n'Imana nka data. Donc il reflète le cœur du Père kuko yayimenye
yamenye umutima wa data. Ntabwo uzamusanga uyu mwaka yahindaguritse, yagize gute, byazamutse, byamanutse, byagiye hehe. Ntahindagurika. Ntabwo ashaka amaboko mu bantu. Ntabwo yubatse mu bindi. Sekirite ye iri mu kumenya, iri muri iyo intimité n'Imana data. Abo nibo bitwa les pères spirituels. Abandi sont des bébés spirituels. None se uruhinja ruvutse ejo bundi n'urwambika amakoti ya papa rwahindutse papa, kuri ko bimeze. Ntabwo ari kwambara ibikoti by'amatitre y'amadini aribyo biguhindura père spirituel. Ariko se mwe ni mubibona intambara ziri mu matorero no muzizi. None byose biva kuki? Il n'y a pas de père, ou très peu. Ce sont des bébés spirituels. Nibo bayobora amatorero. Mwabyumvise? Aba pères spirituels ku isi ni bake. Benshi sont des bébés spirituels, des enfants, des jeunes gens. C'est bien. Za catégorie mazibonye. Amen. Impinja, abana bato, abasore. Abo nibo bayobora imirimo y'Imana ku isi. Iyi kategori ya nyumano, les pères, ni mbarwa. Alors, n'imitoro riyobowe n'uruhinja, rikaba riyobowe cyangwa n'umwana, rikaba riyobowe n'umusore, babyara iki? Iyo torero rigigwana n'ibiki? Siyo mpamvu usubona ubwabo bagenda barwana, iri torero rikagenda rikura abandi mu yandi. Urabibona? Kuko bariya abakristu barefleta abayobozi babo, kuko abayobozi babo bari insécurisé, nta sécurité bafite muri data. Bakwiye guma bashi pikaria abakristu, pikaria vuga nabira torero abakristu barivemo. Urabibona? Nous avons des églises bébés ku isi. Nta maturité, kuko maturité ituruka ku mulida yamenye le père. Amen. Kuko ntagenda ashakisha imbaraga mu bantu no mu bintu n'ibiki byose. Aratuje mu Mana kuko yayimenye ko ari data. Imana yabwa icyubahiro. Wanyumvise rero problème yawe zituruka za compétition, kurushanwa biki. Iyo urebye ama église ku isi ayo ushobora kumenya ibyayo, usanga menshi ayoborwa swati ni impinja cyangwa n'abana cyangwa n'abasore. Umusore arangwa n'iki? Jean yabivuze, montrer les muscles, kwerekana ko azi kubwiriza, ko azi kwigisha. Dufite ruwanje na adoration ikomeye cyane. Babivuze? Dufite église irimo marbre. To nuvuga abo bari mu muka wa gisore. Tel père, tel fils. Nabo bakristo bazagenda barata ibyo. Ntago barata Imana, barata ibyo. Kuko ntabwo ushobora kugeza abantu aho utaragera wowe. Père spirituel, moi cette définition ntabwo ari gena itanze, ni Yohana. Amen. Les pères spirituels ni bande bamenye uwahoze mbere na mbere ariwe data wa twese. Manishim. Hanyuma rero Bibiliya avuga ngo Imana yaduhamagariye ubusabane n'umwana wayo. Nabyo bifite icyo bivuga. Akorinto wa mbere 1:9. Hano turavuga iki? Mubiriza, la relation engendre la communion. Ngo ubusabane na data, kubana n'Imana nka data bibyara communion. Corinthiens 9. Imana niyo kwizerwa
yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. ngo Imana yaduhamagariye iki? Ngo Imana niyo kwizerwa, muvuge data. Ngo yaduhamagariye iki? Gufatanya n'umwana wayo. Urumva gufatanya sinzi ibyo ari byo. Umva Bibiliya igifaransa ivuga ngo Dieu est fidèle qui vous a appelé à la communion de son fils Jésus Christ. Mu cyongereza ni brotherhood. Brotherhood. Umviriza? Kuko Imana itavuze ngo narabahamagariye muri communion nanjye, ariko à la communion avec son fils. Kubera iki? Umva Bibiliya ikoresha amagambo abiri mu kuvuga urukundo. Usibye ko mu Kigiriki ari amagambo ane asobanura urukundo. Bibiliya yo ifite abiri. Amen. Ayitwa agape na phileo. Ariko abagiriki bafite za eros ni amagambo ane. Amen. Ari urukundo rw'umubiri rusanzwe ni eros. Bivuga igwamana cy'abagiriki cy'urukundo cyitwa eros. Urukundo charnel rw'umubiri. Amen. Hakari urukundo hagati y'umugabo n'umugore nagwo rufite izina ryarwo. Hakaba rero n'urukundo agape. Amen. N'urukundo phileo. Urukundo agape. Ahantu usaba ngo urukundo ngo ni murebe urukundo data twese yadukunze. Ijambo rikoreshwa hariya ni agape. Cyangwa urukundo Imana yakunze abari musi cyane. Yohana 3:16. Ni ijambo yitwa agape. Hari impamvu yabyo. Mugoreke. Hariya Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni urukundo agape. Agape ni kuvuga iki? Mu cyongereza babyita sacrificial love. Ni urukundo rwitanga. Agape. Urukundo rwitanga. L'amour qui se sacrifie. Niko rukundo Imana yakunze twebwe. Sibyo? None Imana ikatuvugira iki rero kuri Yesu? Ngo tumaze kwakira agape Imana. Okay? Urukundo rwitanga. Si data se? Data itangira abana. None Imana ngo mumaze kwinjira muri agape yanjye. Amen. Noneho ni mubane n'umwana wanjye muri phileo. Phileo ni brotherhood. Mubane umuvandimwe. Niyo mpamvu Kristo amaze kuzuka abwira Maria Magdalene, genda ubwire bene data ko ngiye kwa data ari we papa wabo, ku Mana yanjye ariyo Mana yabo. Uvuga ngo Yesu hano atwinjize muri phileo. Mwabizi? Brotherhood. Communion. Ubusabane. Kuko twahindutse bene umugabo umwe. Uwo yitaga data niwe natwe twita data. Ntushobora kumenya phileo utabanje kwinjira muri agape. Agape niyo ya mbere ikujyana muri phileo. Uyu munsi rero mu nzu y'Imana ibyo ntabwo bizwi. Phileo, agape. Bamwe ntibazi n'ibyari ngo agape, ngo ni agape ngo basangira abavandimwe. Biriya ni phileo, ntabwo ari agape. Agape ni urukundo rw'Imana rwitanga. Babyumvise? Iyo dusabanye hano nyuma y'amasengesho ku munsi wa gatanu, iriya ni phileo, brotherhood. Babyumvise? Ariko data banza kutubwira ngo nimuze mwinjire muri agape. Nimumara kumenya agape yanjye kabacengeramo, bizaborohera kwinjira muri phileo n'umwana wanjye w'ikinege. Kumenya agape y'Imana biratwuzuza umunezero. Amen. Biraduhambura. Ntabwo bugira. Kubera ikize urupfu iyo batubwiye ngo noneho bagutoyemo indwara nta bindi no gupfa. Kubera iki tutangira kurinda imishitsi. Kandi twitwa ko twakijijwe. Kuko ntago tuye twubaka
relation na data ariwe dushaka kujyaho noneho. Babizi teoloji yacu yose itumuka batubwiye ngo byarangiye. Teoloji gatumuka. Abagiriki bafite amagambo ane avuga urukundo. Twe dufite angahe? Bibiliya rero ifata amagambo abiri mu magambo ane abagiriki bakoresha mu kuvuga urukundo. Amen. Amen. Za eros biki twabivuyemo, sibyo? Bafata agape. Swabivuze se? Yohana 3:16 ni agape. Imana yaratwagapye cyane. Wabyumvise? Itanga umwana wayo w'ikinege. Sacrificial love. L'amour qui se sacrifie. Yo ni agape. N'urukundo rwa data rwatumye Yesu yitanga ku musaraba. Ariko Imana yatubikiye mu Bakorinto wa mbere 1:9. Yatubiki ngo tugiye gute? Ngo twinjire muri fileo nande na Yesu. Sibyo? Hanyuma twabonye gute? Nushobora kwinjira muri fileo utabanje gukurira muri agape. Ibishoboka. Bivuga ngo rero niyo mpamvu biturusha kubana na Yesu. Niyo mpamvu nababwiye ni iriya Mana yari ku musozi Sinayi niyo Yesu ubwe. Ariko byaragoye Filipo na bagenzi be kugira ngo bave kuri databuja. Bamenye ko ari data. Ngo twereke data ngo bizabihagije ngo databuja ngo twereke data. Urumva? Siko twasomye dialogue ya Yesu n'abigishwa be Yohana 14. Uyu munsi rero muri amasengesho twayise urugendo wogira gute go kumenya Imana nka data. N'urugendo ukiye gutangira imbere muri wowe kugezaho Imana uzayimenya nka data nta gushidikanya. Amen. Data papa. Okay? Ariko papa no mu definise muri definition y'isi wona ba papa bisi. Wo fate muri ya definition Imana yatanze ubwayo. Je t'allaiterai. Reka tujyane. Je t'allaiterai. Za konsa. Je te porterai dans mes bras. Je te mettrai sur mes genoux et je te caresserai. Et je te consolerai. Voilà. Ufate iyo definition ya data. Hanyuma urebe ko bikorohera kubyakira. Amen. Mu gihe cyose bikiri kure yawe umenye urugendo ruracyari kure ariko rutangire kameme. Amen. Ni isomo rirenze kuva muri maternelle ukazagera muri PhD. N'urugendo rure kugira ngo Imana rurema uzintegre muri we ko ari papa. Biroroshe kubivuga ariko kubibamo biragoye. Biroroshe kwizera Imana nka rurema, biroroshe kwizera Imana pourvoyeur, dusaba ikaduha ibitumara ubukene bwacu. Le Dieu créateur biroroshe, rurema kubiremwa byayo. Le Dieu pourvoyeur de bénédiction, Imana provider, itanga imigisha ku bantu bayisenga, biroroshe. Ariko noneho kwinjira muri relation nayo nka papa, aho ni warugendo rurerure. Kubera iki? Twabivuze background aho twakuriye. Ese bene urwo rukundo warubonye? Ese bene umupapa waramugize wowe? Ese iyo proximité yarabaye? Amour filial, iyo relation filiale yarabaye? Education twahawe, aho twakuriye, societe turimo n'ibindi byose biradukurikirana mu Mana bikatugora kurenga Imana rurema, kurenga Imana ipuruva kubyo dukeneye, none tubane nayo muri relation nka papa. Twemera ibi bintu bivuga ko ari byikora, ahubwo yakomeje kuvuga ngo nzabaheka kuzarinaho invisible hands.
byose iyo tubishize hamwe byitwa relation. Ariko twe twishakira idini ko idini ryigize Imana kure yacu, sibyo? Tukajya twishuza ko twumva itegeko nayo ikora ibintu yemeye. Ariko Imana muri Kristo ni Imana ya relation. Amen. Nimufata igihe gito mutekereze Yesu yinjiye kwa Zakayo. Zakayo umwami yari zaviwe agipfukamye. Byagenze gute? Ndi wari uhari sinari mari, ariko imagine un peu byagenze gute? Kuko nushaka kubimenya tangira mu biganiro. Zakayo manuka, uyu nawe ni umwana wa Abrahamu, gakiza umusikinji wawe. Wayibise? Zakayo atangira rero aravuga ati rwose n'umuntu nambuye, atangira kuvuga ibintu byinshi cyane, sibyo? Noneho ageze mu rugo bari maze kuba barengeranyemo. Amen. Haleluya. Ya barriere y'abafarisayo n'abayoboke babo ntayo. Iyo ni dini, ahubwo ni relation. Amen. Vuga ngo ibisigaye uko bariye, uko basangiye, uko Zakayo yakuje ubwatsi akadiha akanezerwa, byose byari ari gutembamo gusa urukundo. Zakayo yamenye Imana. Amen. Ntayimenye nk'Imana abafarisayo bavugaga. Iriya yarayanze. Rega Zakayo bimaze yuko ari umunyabyaha kurusha abandi. Zakayo Zakayo yaranze ibintu by'idini bikonje. Bya dini ry'imitsi ireze niyo Zakayo yanze. Ariko Yesu nka data Zakayo yaramukunze. Amen, amen. None ufite iki wowe? Ufite idini ry'imitsi ireze cyangwa ufite data wa twese? Aho ni ukwiye kumenya. Amen. Haleluya. Iyo uri muri relation y'urukundo n'Imana nka data, nta gusenga nk'ibihano, ntago wiriza nk'ibihano, ahubwo byose bisunikwa n'urukundo. Amen. Haleluya. Tunarukundo. Ntabwo ari legalisme. Zakayo yari yaranze gukandagira mu idini, kuko idini ry'imisireze ntabwo yarishatse. Uko yarebaga n'abandi ntacyo ribamariye, yapfuma yigumira mu buzima bwe. Ariko wabonye Yesu, yabonye ubudasa. Amen. Yagize umunezero. Yaranezerewe, yarishimye n'urugo rwe. Amen. Dieu mfite ikibazo niki. Pourquoi est-ce que le salut est un fardeau pour plusieurs? Kubera ko agakiza ari imitwaro ivunanye abantu bikoreye. Nashaka mufata umuntu mu bitekerezo. Kubera ko agakiza gahindutse imitwaro abantu bikoreye ivunanye, imisika ikarega. Mufata umuntu mu biganireho. Ati wenda ntagumva ko ako gakiza katuvunye. Idini ry'imisireze Byaratuvunye ndugu yangu. Imana idufashe, izi nyigisho abazazumva no kuri internet zabafashe. Rwose zabafashe biture bayikubite hasi iyo dini ry'imitsi ireze n'iryo gushinyiriza. N'iryo barokore bahetse n'iryo rabvuna. God is good all the time. All the time God is good. Amen. Ariko genda mu barukuri uribe aho bari imisere ni murebe Yesu mu nzu ya Zakayo. Zakayo yari nivuga ngo bwari ubwa mbere abaho, sibyo?
ufate Zakayo na Yesu bahuye yageze no mu rugo rwe. Hanyuma ufate n'amadini y'abafarisayo n'amasinagogi, urahita ubona ntaho bihuriye n'ingijoro n'amanywa. Mwabibizi? Kuko icyo Imana yaje gushaka muri Kristo, mubyumve neza, Dieu est venu en Christ chercher une relation. Yaje gushaka relation, yaje gushaka abahuza umutima. Ntabwo yaje kuguha idini ry'imitsire ireze. Rule number 1, saa 11 ukabukiri mu buriri uzakabona gwe kuri ku mavi. Niyo mpamvu umwana uzabyara uzamwite byukusenge. N'abapagani niko bita abana babo. Rule number 2, iteko rya kabiri n'irya gatatu n'irya kane kangahe, ntabwo ari byo Yesu yaje gukora. Dieu en Christ est venu chercher une relation. Umwami Imana muri Kristo yaje kurambagiza. Sinzi rero ko bajya kurambagiza n'amategeko ya mbere ya kabiri ya gatatu, baba basunitswe n'urukundo. Nicyo cyazanye Imana erega. Naho twiza Satani yaraduhibye atwereka idini. Hayibize. Tukaba mu bwoba. Nta mudendezo wo kumenya Imana tugira. Nta byishimo byo mu Mana tugira. Uhibona se? Ntabwo turi muri agape Imana, fileo yo iri kure yacu. Kibazo. Kubeke abakristo batinya abadayimoni. Bamwe benshi. Kwereke. Atiriye robine impamvu yarekuye amazi nagiye gusenga, ati mata urebe neza. Ubwo nuwavuye mu rugo utasenze wowe. Niko bameze. Ijo ni idini ryitwa superstition. Ni idini ryitwa superstition. Mwango daimoni yahengere ko wavuye mu rugo utasenze igagene ifungura amarobine. Kandi ni wowe wasize ufunguye robine bwo yako uwavuga kuri telefone unavuga ati nakerewe mu materaniro wega gufunga. Hanyuma daimoni urayibeshyera. Daimoni ifite ibyayo nawe ufite ibyawe. Muzarebe ubukristo bw'abantu benshi bazi ko ibi byabaye kubera ibi. Impamvu nshaka akazi nkabone nuko ntasenga. Des réponses faciles zidini gusa. Nureka ngo bazi. Nibura urasenga, nibura ntusenga uko ubishaka wowe cyangwa uko uriya bishaka, ariko urasenga. Uri umwana w'Imana, sibyo? Uriya wewe adasenga namba. Ko yakabonye umunsi wa mbere ya depose. Mufate umuntu mu biganireho. Yukuri. Hanyuma we baguhannye kubera ko utasenze kane ku cyumweru. Murafite byinshi byo kuvuga. Kurikira. Kudakura mu gakiza ngo Imana ireke kuba rurema gusa, ireke kuba provider, iguha ibyo usaba mu masengesho. Ntugere ku rwego aho ubana nayo nka papa, bibyara mumvise kubana n'Imana nka papa birazana security. Kubana n'Imana mu rwego rw'Imana rurema, Imana iprovoya ibyo saba yo nkeneye, yego igakangata hariya ku musozi nayi, ariko kandi ikavana amazi mu rutare. Hanyuma igihe nkumbuye inyama nawe ikazizana, zamara kugera mu muhogo ikanika. Imana bene iyo kwimenya gutyo bibyara icyo bita culpabilité. Uba mu buzima bwo kwishinja. Ibi ntago byangendekeye neza kubera
kandi atari byo. Abakristo benshi baba muri culpability, kandi hari culpability kwishinja nta mudendezo, nta mudendezo wo gukunda Imana na n'umudendezo wo kwikorera, kuko ubana imitima igushinja gusa. Bayubise kumenya Imana nka data bibyara security. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo igihe kirageze, haranditse za kwita umushumba umungeri intama zitatanye, muraza kundeka ariko sindi jyenyine, data turi kumwe. Nivuga ngo security ya Yesu yari iri muri relation ye ya intimité na se. Hanyuma ikinyuranyo nacyo nicyo kubana n'Imana bitari nk'Imana data papa bibyara culpabilité, kandi culpabilité ibyara insécurité. Voilà, uba muri insécurité, ntabwo ubizi ko nupfa ujya mu ijuru. Wayubise kuko mu mutima harimo culpabilité, harimo kwishinja, ufite ubwoba. Uba muri ubwo buzima. Agakiza se nkako se avec les autres tukise agakiza k'imitsi ireze, nta mudendezo ushobora kugira n'ibishoboka. Amen. Reka dusubire inyuma gato. Zakayo avuye guherekeza Yesu, ntiyamwerekeje se? Ushaka ko biri byandika? Ntiyamwerekeje se? Na madamu n'abana n'abakozi, kuko yarumye none Zakayo rasha kubabaza, yarahuye n'abafarisayo bavuye gusenga. Fata abafarisayo n'abayoboke babo bavuye gusenga Uwiteka nyiri ngabo Imana ku musozi Sinayi. Hariya Zakayo na madamu n'abana be n'abakozi be mu rugo bose bavuye guherekeza Yesu n'abigishwa be niki, barahuye mu muhanda. Abo bantu nashaka mubarebe batandukaniye, bari bazinze umunya n'abayoboke babo. Zakayo aragira gute? Umuhanda wo mubanye muto, murashaka iki none? Murashaka kubaza nka Zakayo amaze guhura na Yesu avuye no kumwerekeza, cyangwa murashaka kumera nk'abafarisayo n'abayoboke babo? Uyu munsi witemo rero. Amen. 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 Mwazo ko umudendezo wa Zakayo bari bawufite bariye? No, uriya uzanwa gusa na relation. Amen. Ahubwo Zakayo ashobora kuba mu nyuma amaze gukura no mu by'Imana, yaravuze mbega ingorwa, j'ai eu raison yo kutajya muri bariye. Ayibise dini ry'imitsirezi ntayo nshaka, je nshaka uzana mu maso wanjye agacya, uwo ni Yesu Kristo. None tuyibaze, Zakayo yapfaga yagiye mu ijuru, bafarisayo bagiye ikuzimu. Uyu munsi rero ukwiye kuzana ukumenya Imana kwawe, ukuzane kuri table, uguhata ibibazo, uzana agakiza kawe wowe ugashire kuri table, uguhata ibibazo. Ese mbanye n'Imana yakagakiza guti? Ese ni papa? Ese papa yavuze hariya biriya niko mbanye nawe? Parce que Dieu a dit clairement, je vous allaiterai, je vous porterai dans mes bras, je vous mettrai sur mes cuisses, je vous caresserai. Niko Imana yavuze. Et je vous consolerai, et je vous porterai jusqu'à votre vieillesse. Ibyo byose ni inshinga twabonye hariya. None se ni kubanye n'Imana? No. Turacari mu rwego rwa Filipo bataragira revelation. Databuje twereke data. Ati ko Filipo nabagira mu gihe cyose ntimuramenya, ubonye njye wabonye data. Arakomeje ngo databuje.
biragoye kuva kuri iyo databuja winjire muri relation n'Imana nka papa. Amen. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo utarakigeraho rero uzahora uri mu bibazo, uzagira idini gusa rikuvune imitsi rege, hakurazi kwikorera ikintu hanyuma wagaza kumfira ugakibura. Nta n'umwe idini yigeze riseruka, reka ritari kwitaza. Iyo ugeze gupfa idini rirakwitaza, ni relation gusa na data niyigumaho. Amen. Alléluia. Sécurité ya Yesu yari relation na se. Niyo mpamvu yashubije Pilato n'ubutwari ngo na ubasha wangira wowe keretse uvuye mu ijuru. Ko twebwe shaka imbaraga mu bantu tugakwirizwa tukagera gute. Donc Dieu nous a appelés à la communion de son fils. Dusome Yohana 16:26-27. Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri data, kuko data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Amen. Ese mwawikurikiye? En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Pourquoi? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Subiramo ayo magambo. Muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri data, kuko data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Amen. Amen. Ayo magambo Yesu mumva asubira mu kintu kimeze gute? Ngo ntabwo nzabasabira kuri data, ngo data ubwe arabakunda kuko mwankunze. Hano hari idini mubona? Hano Yesu aravuga ijambo rimwe gusa, l'amour du Père, urukundo rwa data nta kindi. L'évangile dit de bien à la fin, ce n'est qu'un chant d'amour. Ubutumwa bwiza bwose ni indirimbo y'urukundo. C'est tout. C'est tout, nabindi. Ubwo rero turafata iminota 10 dusengere guérison. Ko twabonye kare yuko ikintu cyose kitubuza kwinjira muri relation n'Imana en tant que père, en tant que data, no kubera background zacu, éducation, le vécu, aho twabaye société turimo biki byose turabizana mu gakiza bikatuvangira bigatugora kwizera Imana nka papa. Donc la relation ahubwo turiliye nayo mu buryo bw'amategeko, rules. Niyo mpamvu tuvuga ngo wa Mana we, nta muntu abwira papa we ngo kada. Twavuze ko abanyamerika bose bazi ko perezida witwa Joe Biden kwezi no musi, ariko Biden ntago bazi umukundi, bazi gusa ko abaturage ayoboye kubera constitution. Abantu bamuzi gusa pa nka perezida, bamuzi muri relation n'abana be naho mu rugo rwe, abo bafite relation. Rero kumenya Imana nka rurema, kumenya Imana nki provider, nk'Imana iduha ibyo dusaba, ibyo bantu benshi barabifite. Ariko ni bande bazi Imana muri relation ya papa père? Ni bande? Ntabwo ari benshi, kuko ibyo birasaba urugendo rurerure bwo kwiyambura ya mashusho twabayemo
y'abapapa batari bo batigeze barefreta image ya Père Céleste, image ya data wo mu ijuru. Amen. None Yesu aravuga ngo simbabwira ko nzabasengera kuri data, ngo data ubwe arabakunda. Donc il ne parle que de l'amour, urukundo rwa data. Amen. Relation, pas religion, mais relation. Relation, pas religion, mais relation. Voilà. Atari dini ariko relation n'Imana. Nka data. Twafashe ingero nyinshi. Twavuze ko Yesu igihugu cyose cyaramuhagurukana kiramwirukana, sibyo? Ariko nta crise d'identité yagize, kuko yarazi uwo ari we. Ariko twebwe dushakisha sécurité mu bantu badukunde, gagner leur confiance, kubaka kuri bariya, kubaka kuri ibi. Kuko sécurité ntayo dufite aho ikwiye kuba, aho tukwiye kwivana ntayo dufite. Tukwiye kwivana muri l'amour du Père, urukundo rwa data. Ça nous sécurise, biraduha sécurité. Amen. Alléluia. Iyo ugeze muri urwo rwego utangira kumva Imana uyikunze, utangira kumva ko ni reflet y'urwo rukundo rwayo. Utangira kumva uyikunze. Urebe n'imbwa abafite imbwa, burya imbwa ifite amasomo menshi yakwigisha abantu. Iyo imbwa izi yuko ikunzwe, uzare ukuntu yitwara kuri abo bantu. Imbwa ifite amasomo menshi yatwigisha. Imbwa irazi uriya degré ya relation y'imbwa n'abantu, nubwo baba mu rugo rumwe, uko yitwara kuri wese kwitwa kuri uriya. Kuko yo Imana yihaye essence twe twatakaje. Iramenya uyikunda, uko izamwitwaraho uzabirebe. Bitandukanye n'uriya ajya ayishyira igitsure gusa. Nta n'umurizo wawe ugira gutya kuri uriya. Ntago yibesha imbwa. None ni ikiremwa gusa. Nkaso rero twebwe abantu bari mu shusho y'Imana. Tubanye n'Imana nka papa, tukakira urukundo rwayo nka papa, tukakira care yayo nka papa, tukakira iriya yatubwiye nka papa. Ibyo biradetermina ubuzima bwacu n'amasengesho yacu no kwizera kwacu. Amen. N'imbaraga tugira mu Mana. Kubera iki imbwa akaremwa gato kari sensible ku rukundo, uzarebe izi kwikunda ipfa kumva gusururaza ko yo ntago inda kubona irabyumva. Umurizo utangira gutya, amiga itiza ikakwikubaho, urabona. Ariko uwundi izi ko atayikunda ntinamwegera. Irabizi. Nkanswe rero abana b'abantu. Biratugoye kwakira urukundo rw'Imana, kuko ntarwo twavukiyemo. Ndavuga urukundo ntago twavukiyemo, benshi ntago barukuriyemo, benshi banaruzi. Na niyo mpamvu tujya mu nkundo zicuramye z'isi, kuko urukuri ntaruhari. Ntarwo. Hari umuntu avuga ngo giye kuva mbaho, nta muntu arambwiye kwa nkunda. Hari abantu bameze ngatyo. None se naza gukizwa se bizamurira kwakira urukundo rwa data? No. Bishoboka. Ntibishoboka. Amen. Ntabwo bishoboka bandugu yangu. Bishoboka. Mugende mwige iyo example y'imbwa. Imbwa irazi uyikunda, irazi utayikunda, irazi uyanga, irazi uri indifferent. Ntayanga ntayikunda, irabizi kandi bitwaraho mu buryo butandukanye. Kubera iki?
kuko imana yayihaye ubwenge bwayo. Nkanswe rero wowe umwana w'umuntu we paraporo y'Imana. Imana irabizi ko wowe ntabwo mubana nayo muri relation y'urukundo, ahubwo ni Imana y'idini uyishakaho imigisha no kurindwa n'ibindi byose, ariko relation y'urukundo idashingiye ku kindi, Imana izi yuko ntayihari. C'est le problème. C'est ça le problème. Ariko Imana iratuzi, ntabwo ari twebwe twavutse mu isi itarimo ibyo. Twavutse mu isi itazi urukundo muri definition yarwo y'ukuri. Ibyo isi yita urukundo ntabwo ari urukundo. Mabyumvise? Agape ntayihari. Agape ifitwe n'Imana. Na niyo mpamvu na fileo z'abantu n'ibinyoma n'uburyarya. Brotherhood yabo n'uburyarya. Communion yabo n'uburyarya. Mumva ubutumwa Paulo yabwiye Abagiriki gato mbere ko dufata umwanya wo gusenga. Ibyakozwe n'umwa 17 duhere ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 29. Kurikira ubutumwa bwa Paulo hano. Acte 17 24 jusqu'au verset 29. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu we, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyize ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye. Kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho, nk'uko bamwe bo mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajijwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Amen. Giriki sibyo bafite uburyo bwabo bari bazima Imana mu rwego rwabo gipagane, ariko aba presence Imana gute? Imana ayiberetse koma. Avuze ngo Imana ntabwo imeze nk'ibiti, amabuye, ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu etc. Arerekana Imana koma. Imana Paulo ariho arereka abo Bagiriki ni Imana yaremye umuntu, imuha emotion, imuha umutima wo gukunda, imuha ibintu kuko irabifite, kugira ngo ishobore kwinjira mu rukundo nabo. Donc il présente le Dieu vivant. Il a la vie en lui-même, il nous a donné la vie, yaduhaye ubuzima, kwifite ubuzima. Amen. Kandi gashaka yuko tubana nayo. Amen. Muri iriya agape na fileo. Ariho arashyira Imana nzima mu ruhande rumwe n'Imana zitarizo. Imana zafite sentima. Imana y'amabuye nta sentima igira. Amen. Arerekana Imana ifite des sentiments. Wayumvise? Ngo ntiwema kubasukaho ibyishimo mugahinga mukagira gute, la joie d'avocat ibiki byose. Amen. Il représente Imana qui a des sentiments. Wayumvise? Kuko Imana z'ibibazanyo ntizumva, ntishobora kwinjira en relation n'abazisenga,
ariko iyi Imana avuga yo ni Imana ya relation, ngo ntiri kure ya rumwe wese, kandi ngo irashaka ko bayishaka, ngo nubwo batangira bakabakaba ariko bayibone. Niyo mpamvu yaje muri Yesu noneho yuko bakaba birangire, noneho bayegere kuko yabegereye. Niyo mpamvu Yesu yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Nuvuga ngo Paulo ntabwo arabwira abagiriki idini, arabwira Imana yabaremye, ikaba emotion, ikaba amasentima, ikaba umutima ushobora gukunda, sibyo? Kuko irashaka yuko bamenya ko bakunda nabo bayikunde, babane nayo nkuko umubyeyi abana, nkuko papa abana n'umwana. Ibi rero ni ibintu bikwiye kutwereka ko ntabwo iyo Imana yaduhamagaye muri Kristo kugira ngo tube muri relation y'idini, ahubwo yaje kugira ngo tubane nayo nkuko l'enfant vit avec son père. Papa n'umwana. Mu ijambo rimwe, c'est un Dieu de relation. Nta kindi. Amen. Ni Imana ishaka relation. C'est tout. Nta magari Imana izana amatego pa. Ni Imana ya relation. Byose uzakora uzabikorera Imana muri relation. Amen. Ntuzabane n'Imana mu mategeko, uzabane nayo muri relation d'amour, intimité. Amen. Intimité. Amen. Alléluia. Ukamenya ko Imana iba muri situation ubamo yose. Kuko twavuze umubyeyi ntabwo twabigira. Donc prenez le papa ou la maman, je ne sais pas. Vango iyo umwana afite umuriro arabimenya, nyuma akamushakira umuti. Iyo umwana atarya arabimenya hari ikibazo. Nuvuga ngo umubyeyi aba kuri rythme y'umwana we. Eta umwana we abarimo aba muri iyo rythme. N'Imana rero niko imeze muri Kristo. Ibana natwe muri eta zose tubamo. Nimba hari byiza ukishima, Imana irishima. Nimba hari situation difficile uranyuramo, Imana birayikonserna nayo. Kubera iki? C'est un Dieu de relation. Amen. Ariko Imana y'idini mupfaniki, mupfana kumvira ibyo yategetse, gasopo nubirenga. Wayuzi? Nurwara n'ibyawe, icyo gushaka gusa nuko ikubona mu rusengero. Idini y'imitsi irezi. Na niyo mpamvu muzarebe amasengesho ameze gute, ngo Mana ngo urabona nawe mujya mubyumva. Iyo ni relation. Hekada wagira ngo tubana nayo nk'umusoreshwa n'umuki mu bitabo byayo. Les contribuables là, taxpayers. Urabona ko byarangoye nanjye. Abantu rero babana n'Imana mu buryo bwinshi cyane buteye agahinda. Amen. Ngo rwose ngo Mana ngo nanjye urabona byananiye, amaguru nagashinga, rero ntago ngi bujye guterana rwose nawe urabibona. Ushaka iki wowe? Kuko ibyo byose bizanye. Iyo Mana ubona gute? Ngo rwose urabona ngo ukwezi nta cya 10 nzatanga, ngo nawe urabibona ko byangoye, ngo iki n'ibiki.
kandi urabizi ko ubwo bushize umushahara barawinyibye. Uraburana nande? Iyo ni Imana. Non. Dieu est venu chercher une relation. C'est un Dieu d'amour. Ni Imana idukunda. Yanga ibyaha, yanga ibibi, ariko Imana yaje kudushaka twebwe kugira ngo itwinjize muri agape na phileo tubane nayo. Amen. Iyo rero tumaze kumenya Imana muri urwo rwego, ibintu byinshi birahinduka. Dusenga nayo byishimo, tugasenga n'urukundo no kwizera. Tekereze ku Mana twizeye ariyo. Amen. Ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye uko abana n'Imana. Ubana n'Imana comment? Un Dieu de religion ou un Dieu de relation? Ni Imana y'idini cyangwa ni Imana mubana muri relation nka papa n'umwana.